Chibai vekule July ni somthum sang ni somni panga ania thu thar sang sang ka ngai thla ho lenga Mizoram lam thu tharin bultanang Notice Petroleum Mazdur Union General Secretary chuan Chief General Manager IOC IOD nena Mizorama oil phurlu tur pechuak lo turangen na thlenin Mizoram kong chhelu tu ka wangin August ni khat sang ni somni panga atangin Mizorama oil phurlu chu kong din mun azia omma chu cholsan an tum thua ta langani NEP MU General Secretary chuan Mizoram Oil Tanker Association ten kong chhelu tu ka wangin July ni som pakwa atang khan oil phur motor tan anti tom nuwa Mizoram sarkar ne nanin bia a oil phur tanker tepo an tlan le tak thu soi langin kong ero achiat dan ngai reng ani thu an ta lang bokani lalbiak tluanga kumsom ni le pasari son of ti zaunun sanga tui thiang chu zuang tui lui le muthilui infin na chak zuang tui lui lam sai ta lengkir cher chuana July ni somni pariat sang ni somni panga thotan ni khan che sualin na tla a voin khan zuang tui nu ho rotwai khorin an muwa aladam mani zuang tui khotang huai tu te hne na tanga thu kan don danin lalbiak tluanga hi YMA motorin damdo in pan pui ania amal puiru atliaka achal asoa abana kaka anak ru po atliak ani mel hle ni in nan soyani lodam le thuai turin du sakna kan hlanani Central YMA chuan tun hnaya state thenom asama Bangladesh atanga dan lova omte no chua anni awanga lo inven dan tur an ngai to ani asama tanga no chua te thenom state ta an lu lo na turin ma an lamek hlom ti Central YMA hian soin kan state ta po enge mozat ron lut ve thei an ni awangin lo inven dan tura sarkarin ruam manna ala siam lawani chuan siam thuai tur le inner line permit pek chua konga film khur le zual turin kan nge na ni ati state danga tanga dan lova lo lut te ven konga ram ria om sub headquarters group le branch te po atrulanga mala turin anin riatir ti asoibok PC party point asamin an rama dan lova om Bangladesh atanga lut te not chua ka ma alak mek na Meghalaya Nagaland le Manipur sarkar chuan an state an lu lo na tura in buat sai na an kalpui ba ka an ramadan lova om telaka malak dan an ngai tua mek lai hian Mizoram sarkar le mi pui po kanin ral rina ma kan lak ve thuai angai ti an soi bokani Manipura ven him na thok tu ten tun nai ni tamwak lo chung khan Tangram district rang Churachandpur Kangpok pi Perzol Tengnopal le Chandela beipui an thak na silai za somnga panga le amu sangkhajaruk somnga pani anmanti police an soi thu andon bozuya police Central Armed Police Forces Assam Rifle le Sipaiten beipui an thak na hian AK series rifle pariat insas rifle pani carbine pali SLR pakhat 9mm pistol pariat 12 bore gun som pani single bore gun som ni pakhat dual cher pistol som pali le rifle dang enge mozat an hai chuak ti police chuan an soyani police hian pompi dual cher mortar som thum pakhat improvised explosive device IED som thum pakwa hand grenade som pathum le silai mu sangkhat zaruk chuang an man bok ti an soi ven him na thok tu te hian in biak po na man ruwa set kim som panga le binocular pali an man boka heng te hi thu kan don bo zuya Tangram district Manipur Police Assam Rifle sipai le ven him na thok tu pol dang tenen muan na sarkar thu pek le nun na le khua le tuite thil a him na na malak na hai chua le man chua ani tin police chuan an soyani Manipur a hian muan na le him na aum thainan police chuan mi puita chu police le ven him na thok tu te thopuya thilrin hlel om an hriat le an mu chuan an hnai ber police station emo central control room emo hril thuai zel turin an nge nani kan tarlan to thin angin mar chak state a hian mei sang ni som ni pathuma tang khan chi le chi in kara boina chuakin in app na boruak ana hle a mi jan ni somruk chuang thi anom to ani komin February a Chief Minister N Biren Singh aban nuwa sarkar lai pui chuan president rule da in hei hi tuna parliament session nei meka tharuk danga ta nan pot sei le to ani heti lai hian Manipur High Court chuan National Investigation Agency NIA chu ziribama tual tha na rap thak tak thleng chungchanga
charge sheet file turin thakhat chung hun apea hun pek hi ti khotlai ani chuan apoi don ti asoi ani kumsang hi som ni pali November thla khan Jiribama mi paruk naupang pathum telin ruk bole tha annia he poi khoina thleng hi thlariat nuwa po chui chian alani lo tun thlenga ti khotlai alani chu mi pui ngai ven po a hlo hle hai ko thian tual tha na thleng chui na tho na mason dan te kotin en pui tura angen soram tiken rajit le midang pakhatin petition an thelu angai tuana thupe khi ti chuakani Chief Justice Kempaya Somasekar le Justice Ahan Tham Bimol Singh te omna Division Bench chuan Jiribama thil thleng chu thil rap thlak le thin ti thong tak ani ti in an soi ani NIA chuan tual tha na an thlen chin din mun tarlan ne report pahni an the lut to a court chuan thupek dang chua ani ma chuan Registrar General kuta him takada turin ati ani thotan nia hearing nei na petition the lut tu te ta na inlan Senior Advocate KH Tarun Kumar chuan he thil hi November ni som pakhat sang ni som ni pali khan mi paruk naupang pathum telen ruk bawan nia annuwa Jiribam district a Barakluya ruang paruk te chu pakhat te te mu chuan ni ti asoi FIR thelu ni ma se thu buai hi NIA kutahlan zui ania thaenge mozata liam nuwa po charge sheet thelu ani lo chan zotin tun thlengin charge sheet siam alani lo khunrei tak ti khotlai hian mit thi chung teril ru thlengin na tuara Jiribam bial chung boruak po athat lo pha ani ati NIAIO Deputy Solicitor General of India DSGI KH Samarjit chuan court nera chui chian na chu amor bok ani don to ti asoya Criminal Procedure Code CRPC le Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita BNSS Act 2023 section waya charge sheet thelu tura boy pui me kani atiani yamena mi atha wanga thi turati Indian nurse Nimisha Priya Khremna chu nukirani ti Indian Grand Mufti Kanthapuram AP Abu Bakar Muslayar chuan asoini in news agency ANI chuan atar langani Priya hi July ni som parukati hlum turati kha ani to a Grand Mufti AP Abu Bakar Muslayara inrola na sattaka abei saknuwa yameni thunei tu te chuan angen na chu pomin ahun thlen mania ahun hi son ani a office chuan yameni khopui sana a mipoi mo rual thu khomin Priya hi thi turati na hi an paita ni in apuanga amma a ahun tur an lo son to Nimisha Priya hi ti hlum tura thutuk na chu thul ania sana a mipoi mo rual thu khom chuan amma a ahun son to thi tura hremna chu thul hlen turin an ti ani ti in a official apuang ti ANI hian atar langani Priya hi fanu kumsom pathum mi Michelle le apasal Thomas te chuan yamen thleng to in Indian Christian Evangelist KA Paul Zobin hauthi thunei tu ta hna chua ani theina turin an ngen don ani news agency PTI in video ati chua Michelle hian ka mai che nu tia Malayalam le saptronga asoilaya langa atak ani nge yam ti ero hriat ani lo kar masa tir lama khan Ministry of External Affairs MEA chuan Priya ile achung te chu a thei anga an pui thu le India sarkar hian a thian tha sarkar po thu buaya hian enroll theina anaya enroll phal sak tura angen thuwa soi Indian Grand Mufti Kanthapuram AP Abu Bakar Muslayara hi July ni som paruka Priya hi tihlum turati to son theina na beitu le lotlin pui tu ania Grand Mufti in thu chwa an siama India in yamena palai manga ati thei tok pialama na satakin na beiti anta langani India hian tun malama po Gulf ramle ramdanga po thillomom tak tak along nor chuak to thina yamen hi India in palai manga ador theina in top chin aneya hei hi keini kan in rol atruna anita aniti ena soyani Priya hi kumsang ni som ni khan yameni talal abdomadia July sang ni som pasaria atha awanga thiamlo chantirania kumsang ni som ni pathum khan authis sarkara Supreme Judicial Council chuan a hrem na tura an ti chu
kaltlang pui tura tiin bel adil na anol saka thi tura hrem na pek nin July ni som paruk sang ni som ni panga ti hlum tura ruang man ani yamena muslim dana athi na pumpel tur hian ami tha chung ta nera zang na dom na thatok tak pek angaya hemi tur hian a chung tele ama khongai tu te po an tang hle a sum po tam tak an tuak sak man ani Islamic State IS firfiak pola telten Democratic Republic of Congo marchaka mi an beina mi engemozat an thi ti tual chung thudai tu ten an soi Allied Democratic Forces ADF fighter ten Commander khwa an beina thijinga somni chuang chu zanlama in khoma telten ni in an soi ani biakin bul naya dorle sum don na munte an roka an hal bokani ADF kumsang khazakwa somkho chhowela Uganda atanga indin ni in sarkarin muslim te atidu da ni in an soi thina ma se tu na chuan DR Congo ram ri pia laba in bun nget to zokin sa khorang rang zui tu an beina sa Uganda a po poi an khoi fawani Mozambique po huama Islamic State noya Central African Province a phusapol an ni Commander a Civil Society Coordinator Diudoni Duran thabo chuan ruang dang po an mu belsel an ring ti Associated Press a hrilani biakin chung le pon lama mi som ni pakhat chuang ka hluman nia ruang pathum kang cheto tak le in kang aum boka azon na tho zelala ni tin pathian ni tlai khana soyani Father Amy Lokana Digo chuan AFP News Agency nena Eucharistic Crusade kan member somthum pakhat vel an thia midang paruk na takin an hliam boka naupang deute ruk bo an ni boka an chanchin kan la kheri lo atiani khochung mundanga ruang dang pasari an char boka UN in apui radio okapi website chuan thiza thi somli pathum ni na ta langwe bokani sipai thupuang tuero chuan thi hi som finfia to an ni tia soithunga kumsang ni som ni pakhat khan DR Congo hian Uganda sipai ta chu anram chunga ADF beiturin na soma maladun ma se beinairo ala thleng reng thawani Commander hi DR Congo a ram leilung hausalai Ituri province omnin ral thuam kengpo rang rangin a hlok na beisain anin chu na sahle ani Indian Union Home Minister Amit Shah chuan nimin parliament monsoon session a thotan ni jinga security force ten Dachigam Jammu and Kashmir operation Mahadev an kalpuina hel pathum an ka hlum te chu April ni som ni pahnia Pahelgam beina khan anin nam noi tia soya security in an ka hlum te hi Suleiman Parvais Jothar le Bosir Jothar te an ni ti finfia ani thule Laskari Taiba LET mi le Savak an ni thuwa soya ni nimina khan Lok Sabha operation Sindur le Pahelgam beina chungchanga debate dai chunjam ania Amit Shah chuan JNK a hel ka hlum te chungchang hi a soitel ngala helpol lohum him tu an man te tanga finfia ani thu hausi hrilani sa chuan article zathum somsari nuaibo ani nuwa JNK huam chunga helpol chat na atlak niam thu te ata langhalani Amit Shah chuan Intelligence Bureau IB na tanga Dachigam huam chunga helpol mi pathum an omnia thu an don nuwa operation Mahadev chu maini somni pahnia tang khan kalpuyan e thua soya hemi nuwa tang hian chumlo chatlawin IB le sipai ta chuan be puyan thak thin thu soyen thotan nia mi an ka hlum na tang hian ral thuam M9 carbine le AK47S manania hengte hi Pahelgam beina man ani thu Chandigarh Forensic Science Laboratory FSL finfia ani to ti asoilang bokani US New York khopuya Manhattan office tawar chunga anram huna thotan ni jan khan in pong ka na thleng le a mi panga an thia poi khoi tu hi ain ka phlum zui ve ngalani aka hlum zinga hian New York police officer potelani police ta chuan poi khoi tu hi Shandivon Tamura kumsam ni le pasari mi ani ti an soya Las Vegas atanga kallani apoi khoi na chan tak hi riat chian alani lo New York City Police Commissioner Jessica Tis chuan poi khoi tu hian 345 Park Avenue building pakhata MR rifle kengin na luta
building lobby a police officer Didarul Islam chu akap ngala hemi nu hian lobby hi kaltlangin asilai hi apong ka zuita ani elevator in chong somthum pathumna Ruden building management omna apan le a heta hian silai chu pong ka lein hallway lama achuk thak nuwa ama ain ka phlum ti tis chuana soi silai apong ka na police officer ba ka midang pathuma ka phlubani poi khoina thlenna building sanga hian Ruden building management officer ba ka office poi modang engemo za ta oma National Football League NFL investment management company Blockstone office te po a umbok kani police ta chuan poi khoi tu motor BMW po an endik ngala revolver le magazine engemo za tan mu he motor hi Nevada a Tamura minga register ani New York Mayor Eric Adams chuan thotan ni chan khan press conference nei ngalin silai mga poi khoi na thlenga mi pali an chan le ta ti asoyani thijing ami police officer Didarul Islam chu police department a kumthum le achan ve a om to ti asoya Islam hi Bangladesh atanga pem lutania anu puinen fa pani nei toin annu hian an fa pathum na tura pai me kani Nigeria marlam Zamfara state thingtlang khuami an rukbo atan nana an thilphut an don vek nuwa mi rubo tu ten an mi rukbo mi somthum panga vel an thatzui le ta thonin tual chung thunei tu ta chuan an soi tun nai kum engemaw zat ta tang khan misual pol an rama bandit an ti te hian sum siam nan mi ruk pawa tlan na sum phut an ching hle tun tuma hian march thla khan kauran namoda tual chung sarkar huam chunga banga khuwa cheng mi somnga paruk churuk bawan nia aru tu te hian mi pakhat tlan nan naira makta duai khat US dollar zaruk somnga panga pound zali somriat panga zelan phut nin Nigeria a chanchin bu ta chuan an ta lang hlomani tual chung sarkar chairman Maniru Haidara Kaura chuan mi tha tam zok hi mi an tha tam zok hi thalai an ni thule ramsa chema an sa vak ang maya sa an ni ti asoyani bandit tan tlan na sum an ron phut khan kan in khoma an phut ang po kan pe a chumi nuwa in rin ni khan mai chia som pasari le mi panau pang pakhat an ron chu ani tin Haidara chuan a soi an tha chan chu an ma ni chavin an ria ril rufim nei lo le mi lainat na nei lo an nia an unaw tengei an that ti po an thailawa ala ma an lading don ani atiani in rin nia chua jinga som parukhi damdo ina enkol zuime kan nia mi an tha somthum pariat te ruangero bandit te hian an hlan arin om chia lova ruang hi an hlan ngai mang lo ani mi ru bole tlan na sum phut thin ti top ani theinan kumsang ni som ni pani khan dan siamin tlan na sum pek chu dan bo chiat na tia da ania kumsom panga thleng lungin tan thei ti ni ma se tun thleng hian tu ma tang an lom lo ani mi ruk bawa an ruk ten thi chuan aru tu te chu thi tura rem thei an ni bokani dan khau tak oma se chung ko tam tak chuan an chung te hreom taka om ti rai chuan sarkar ruailowa tlan na sumpek mai hin ching zok ani Donald Trump chuan Russia nena tiam chin toy zok pe thar le in Ukraine nena anin do meka thotan nia tanga chiar tana ni some mo ni som pahni emo chunga in ka hai pom turin atile ani US president hian muanna theina turin hun rei nga chan tura lo ti asoi ani sarkar ni liam ta khan Trump hian President Vladimir Putin chu ni somnga chunga indo ti top turin na tia ani lo chuan tarif sang takla ka awani Scotland a thuthar la khom tu te komna Trump chuan thotan nia emo thole nia emo tiam chin top hun puan chian ani don thua soya tarif sang taklak sak turero Moscow la ka ni lovin an tho puiram la ka ani don ti asoi hlau thungani July 30 ra khan Russia in asum don puiram atanga thil alak luwa chia alak lu chu za ti san atum ti alo sei to ani hei hi ataka kalpui ani chuan heng ramatanga thillak lu chu aman ato don hle a USian ramdang tlom zo ka tanga leitur dapin Russia le asum don puiram ten tam tak an hlo pha don ani Scotland a UK Prime Minister Keir Starmer nen anin komzo a Trump chuan Ukraine Putin a chet dan chu adu lo thu a soi le a
Putinan dot akhil ti ero asoi lova Trump hian Russian president nen mai chana anin biak na le Ukraine zantin deuh tho missile akap lut chu thil in millo ani ti ero asoi ani in ka hai puana muanna siam thlengin chuti lain kifle mun ranga missile a thlo lu tir si ani ti in dor na chu a om thei reng ma se thil kalpuina na tlai to ti asoi ani in biak na chu voi tamma om to a adu to lo ti asoya Putin alen chuan thui tak anin kom to thu asoi ani Putin a hian hun tiam pek hi asoi ringai lova ni somnga chung hun pek ani khan Kremlin thupuang tu Dmitry Peskov chuan an ngai thu tak hle ti soyen Moscow chuan zirchian nan hun amamo ti asoya thotan ni chanu khan Russian MP Andrei Gurylev chuan Trump vauna chuan indona emo Moscow ebo na athok don lo ti ero asoya Russia chuan ral thua manaya thil tum manaya len turin chakna anei ti asoi bokani Trump an hun tiam apo toy nuwa hian Ukrainian presidential chief of staff Andriy Yermak chuan lomomati thua soi thunga tun naya Russia hian Ukraine hinataka beitharin drone le missile mangin khopuite kapa khochak lama beipui kalme ka anorna lebok Turkey malak na in Russia le Ukraine in biang na hi voi thum thleng to in mi anin mansak chua turin anin rema in ka hai lamero athleng thei ri lawani kum thum le chan ve anin dong nuwa khoi lam ve ve po hian ni som pahnih chungin eng angin nge in rem nan siam theyang ti an chiang ri lawani Russia hian muanna atana athil phut jinga Ukraine chu tan lam nei lo asipai te ti tlem le nei to a atel tumna ban san atela heng hi kifle a tho pui kho thangram ten an du lawani kar masa a anin biak na dar kar khat or o apo Peskov chuan lo tling taka in biak na chu a har sa ti alo soi to ani US le China chu thatharin in biak na an tran le ta a khovela economy lian ber pani te hi sumdon na thila anin dona in rem hunata na ni som ko chung hun anin pek atop trepa wangin ngai vena hlo hle ni Sweden in biak na hian Washington chu Treasury Secretary Scott Bessent hovin Beijing hi Vice Premier Hili Fenga hovin an thok chuaka in biak na tran malok hian US President Donald Trump chuan European Union EU nena sumdon na in rem na an nei thu apuang nge ani US le China hian ni som ko chung chia anin lak sak ti san an tum kal tlang pui lo tura in dor nan hun anin pe a hi August ni som pani hian a top don ani January tha a White House Trump a akil le nuwa US le China hian an bungrwa anin lak lu sakna chia anin lak sak chu za chuangin anin ti san sia kani chia ti san kalpui ri lo tura ni som kwa hun in petur hian US le China ho tu lian te chu tirlam khan Geneva le London in bia in hun anin siamani kar phasa khan besena chuan China ne na anin biak na hi a thazel ti soin in biak na an kalpui le tura chuan in rin ton na thar a siam nge a be sei ti soyani Hong Kong a South China Morning Post chuan thotan ni khan le lam hian thathum dang hun po sei le an rem ti don ni na lo tar lang to heti lai hian Financial Times chuan US in China a technology thil thon lu a khwa khir chuan in biak na hi ati khol kham thei don ni in atar lang ve thunga Trump le President Xi Jinping a in bezui tura thu anda arin omni na ta lang ram pani te sum don na in app na hian technology thon abikin artificial intelligence AI man chi chip khwa khir chu alai mu ber atlingani US ven him na thok tu ho tu te chuan US chip changkang te chu China a sipai le company ten mangin thil thar duan chuanan an man pal an hlawani US China in biak na nei malok hian Washington chuan kar masa khan EU le Japan dorin in rem na an siam puyani pathian ni khan Trump le European Commission President Ursula von der Leyen chuan sumdon na in rem na tur duan an pom ti asoya thlaenge mozat khovela sumdon na in koplian per pani in kara neu omchu atop ta ani kar masa vek khan Trump hian Washington chuan Tokyo nen sumdon na lama in rem na lian takan siam ti apuang boka anin rem na hian Japan chuan US dollar tuk le dingon zanga somnga a invest anga
America abung ruwa an thal te chu chia za som panga la kani dona amma khan tram chuan za som ni panga la ka lo vau to ani US-yan tarif chungchanga UK Indonesia le Vietnam te chu inrem na asiam pui to boka Britain laka za som lain US tarif rate nyamber ani don tuna US China in biak na hian thil lian tak an soi chua be seina ero a om lova ma se chia anin lak sak ton sang tak kalpui an tumero an ti khotlai rin ani China sarkar chuan an ramanau piang an pun theina tura malak na kong khatatan naupang kumthum china naupang pakhatan kumtin US dollar zanga an ram poisa ian sangthum zaruk apedon ti nimina khana puang ani kumthum chungin ian singkhat le zariat apedon ani Rural Lai Communist Party in fa pakhat chok nei phalna policy an siam chu kumsom don liam ta khan ti top to ma se China a hian fanei tam du anom tamek ulova naw piang zat po kumtinin atlan hiam zel hewang hian sarkar chuan naw piang an pun le theina turin ruwa matna siamin ma ala chole me kani fa en kolna a hau takin sen so asang to hle a hewang hian sarkar chuan sum hanga puina hi apedona he puina hi chung komak ta duai som ni velin an dong theidona ni he policy hi kum ina man tran hal aniang sarkar lai pui ba ka local government rang point naw piang an pun theina tur hian ma an la ve poka march tha khan mar lama ho hot kho pui chuan fa pathum nei ta chu fa pakhata yan noi khat zel an pedon ti an soya mar chak lama sen yang kho puya po fa pathum na kumthum hnuai lam nei chu thlatin yan zanga zela an pui tur thu an puang bokani sarkar chuan local government rang ta chu preschool education athon veka pek na tur ruwa manna siam turin la lo thil to bokani China a yuwa population research institute chuan zirchian na anneya China hi khovela fa enkol na hau tak na ber ramzinga atela kumsom le pasari antlin thlenga enkol na sen so hi chorwalin US dollar singsari le sanga zasari vel atlingani kumsang ni som ni pali khan China ramanau piang zat chu azona akum thum na ta na tlanhiam le a nikuma naw piang zat hi makta duai kwa le point panga pali annia an rammi pui hi tluk le dingon khat le point pali an tlingani Israeli mixing dikna chan vo hum hal tu pol pan hi chuan Israel in Gaza a indo akal pui meka Palestinian mi pui te suat atum ni in an soi Salem le physician for human rights Israel hian thotan ni khan thasom ni pakhat chung kalta a buaina thil thlenga an thil mu ten tlang zara Israel kum tam tak chung thil tam tak lo thok to pol pani hian thu chua in rom an siama poi khoina chu atop wat atrul ti an soyani Israel dikna chan vo hum hal tu pol jinga hetiang thu soi masaberte thu soi hi Israeli sarkar thu puang tu chuan nam suata pu na chu phani kan sipai te hian mi fir fiak ten tuma civil mi ten tingai lo Gaza torna mo phur tu chu Hamas an ni tin David Menser chuan a soyani thotan nia Jerusalem thu thar la khom tu ten kom na Salem's executive director Yalino Vaki chuan an po report a hian an lo mit thangai lo thil an ziak ti asoyani phek somriat pariata cha report a hian Israel in Gaza stripa thil la kalpuile nataka achet nara Israeli politician le sipai commander ten an bei chan le an tum an soita chuan Israel hian Gaza stripa Palestinian te suat atum ti chiang takina tilang antiani phek somruk le panga acha report physician for human rights Israel PHRIN ati suapo Shisel na lambik dan mga an chui chian na Israel hian Gaza a in enkol na ta chu mumal tak le chut lokin an bei ti an ta lang finfia na ta chu Gaza adam do in le nun na chan na na poimo ta chu mumal taka duan le tumin bei ania dam doya pui na pek na ti buain in thiar chuati ran nia dam doi thiam te tha le hren an ni anti bok Paul pani hian indo na chua chan ber October ni sari sang ni som ni pathuma Hamasin Israel an be na kha arong ti po an mu ti soin hei hian Israel ta jinga hlau na le tit na asiam ti an soibok heti rual hian be na chan let na na Israel sarkar chet dan chu lei hluak taka
che te ngai dan kalpuin Gaza Palestinian te chu mi hringa chantir lo na ani ti an sai ani politics le sipai ho tu ten indona a an sipai te hne na thu an cha tuar tu chu Gaza Palestinian te an ni ti an sai a PHRI hian report an siama hian Israel point an hming an zia na na Sangkazakwa Assembly Pariat Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide Article 2 in Tidan Tur akhap zinga mi aninge ti anta lang bokani Israeli Paul pani ma po hian khovel huap dikna chan wong hum hal tu Paul UN human rights expert le mithiam dang tam tak point Israel hian Gaza ami te aswat ti anlo sai to thina ni International Court of Justice ICJ point South Africa in Gaza a Palestinian te an suat nia an pu na an thlen po alongai to ani Israel hian October ni sari sang hi som ni pathuma Hamas ten an rambea mi sang khat jan hi chuang an tha le ren tura mi jan hi somnga pakhat an ruaya wangin Gaza hi abeya Israeli sipai ta chet na wang hian Gaza a cheng mi singa le sang kwa zakwa chuang an thi to ani